Kugwata ugeni kiri Nteto chietu cha Thaa Mugwanja na URETERI 31 mweri-ini jwa Mugwanja mwaka-ini jwa 2023 mbita MAUREEN Kinya. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ni abatere gutigira witi na mbere ni bugukinya kiri ward cha Meru chionthe gutina kwenderwa. Akiaria kiri ntumiri yawe na andiki ba Nteto Jumatatu rukiri, Kathuri augite Meru County kuri na ward mwite kuona maendeleo na mbecha inenkagirwa gwa ni thirikari nene okagita. In terms of regional unbalance, we want to resources allocation. According to your assessment, near regions Agwa generally wondi chonde subati China share almost you know te 100% igedu igitigana na manjini nene na kirega akiwa ntububu nedera watu yakwe na wond fund non fund ikomba kunganania muntu wonde rimombo gwethero tena ngundi rapona ngavana na we wondine we MCA untubura bombo tumaga gutega na rithombera no tunaiji maendeleo gare gwitagwa kugo na gokauro nento lakini gwethero kwina wond fund ikomba kunganania ntubonde besi twitaga NGCDF nditita chungu miaka 10 wega bwacho urethero wendete president rori ni power kote mwendete lazima pesa itika your constituency 150 million inokethero upinzani bora budukuburu becho ketho ina chuno gita iranto maendeleo in your constituency. So I think generally that kuomba kuona one fund problem we kathira na gutuike MCs baba very independent baitege ngwe bate gwita kuli kwa cheerleaders kiri ofisi ya mtura baba oversight ya ngavana. So I think one fund will be the solution. Ina da itu kukiria mbirere kurukitwe ni Senate last parliament ya rera Senate irongo kangata itukomitira ngwene kana tumbo michokia na twali na brothers betu ba National Assembly no tuno yagwirira National Assembly tumba gwetanya tura mwetu indegitariri le Dr. William Samuel Ruto no tutugete Senate na National Assembly karwa kiri kachitro China conflict. So I think sheria utukame kurukia nikenda tugateithia county assemblies. MC wa ward ya Chogoria kia mabagi kundi kimwe na rietu wa Chogoria Caucus na Kinyaro wa Ngiroge ndiru wa ndege Kenya Airways ni batariti ya kariba ward ure bombe kia kugunika na utalii iri njira ya gukuria kiuchumi ni ontu Kinya atalii baingi ni bakinyaga ntere ubetete muitone jwa Kirimara. Akari Kinya ni baugite atalii ni bonekete kudhro bakiongereka nkurukita umberene. Mate Mugambi na Chotariria. Riongi no toiwa kirima gya Kirimara gukurukira murango wa Chogoria nwa bukwarama kagita wakagita kagita kamirongo na mirongo ya kiama kiande kia ganthigurunia Kenya takio Kenya Airways baliongirite Kirimara gukurukira murango uyu. Tunaenda different hikes. We go to tunaenda milima tofauti Satima, Elephant Hills, na sasa tulikuwa tunataka experience Chogoria kwa sababu tunataka kuona Mount Kenya inakaaje kwa hiyo upande mwingine. Hii ndio mara yetu ya kwanza kukuja Chogoria, na kwa sababu tumekuja ni kwa sababu tunataka kuleta wenzetu. Tunakuanga kama watu 100 karibu 200 kuringana na toiba kirima gikibantu ogwantugo murango yo wa Chogoria no ambiritie kurioka na nkinya kuruoka atari na nkinya toiba kirima bakionekaga bakiongereka ntugo gwantugo at least ni twambilitie gukena nuntu ni twambilitie kuona Kenyans ni bonete important ya kirima gietu kuma kambe mbili kume gitaria corona Kenyans intijini kabali realize ate nuntu nino bambiriria kwenda ku hike na bakwambiria ku hike to ujabalia ikire maino jenge but Chogoria rutire uni ndi twambiritie kuona ni bambiritie kuija nao urwa kirima ni uteragia ntu baingi muno kuma gi community nuntu tariu tageni becha ageni bakeja community okethira mtu ena nduka kwendi gintu kiae kia mababa bauritia Kenya na mono matura mara mariongeretwo ikirima gya Kirimara gutigira bagukiriongera na tiwe chiragia uriongi kana gwitia wa kirima ikwa chunkwake. Kenya yonde nitaka representitwa bejite kuona njireno ya Mount Kenya
ya Chogoria ya gwitia Mount Kenya gwitia Chogoria gate na gintu kiran kwenda kuga ni atiri antu baingi beturarire Chogoria nabo kabona kirima bekuraja na batije no bonkana ni atari ngikura twaiji atari ni ashunku wake na nyombe no bukona nyume yetu twamije ni ashunku tika twabona baiti tukabaraithagiria lakini riu ni bwashinjirie tourism in Kenya over 70% ni local tourism. Kireo toibwa kirima gikia msie wa Chogoria Franklin Mawira augite utari mbarino cia Chogoria bogatetheria gukiria biashara na nkinya moturo mantu akiuragia aturi wanabo gutigira bakuriungira kirima giki na tukwijite kwitha tukirugura kirima giki nikenda twambiria kwitha tukiongera opportunities ja employment ki antu betu na maingi na nkinya zaidi oguo na kuongera kanyamu kali antu beto bakuona shati utari ni njire imwe ya kwira tukirugura opportunities iria mbithi twenkira aturi ba gucogoria na kuogu ni kulomba ajiari na antu bonde mbere kwitha bagetu support nikenda twitha tukirugura ogu kiripotera Weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa mate ni Mogambi Akariba ntora ya moto kiama wardini ya Bogeta East South Imenti ni baririte mpatho cia tongeria iri kuonekana kiri siasa cia nthiguru bakiaria ni barombete Rais William Ruto kuthikira mendekithia ja Azimio aja thuje na eke gikaro na mutongeria wa Azimio nikenda kwariria mendekithia ja jabo baugite bukare torumwe nthigurune na kinya kuthiria mpatho cia gisiasa iri kuoneka kagitene gaka mutugikare gatwechio Bamwe bakari kuma muteo kiama wandini ya Bogeta East ni bashumirite kuria mutongirwa mungo Daktari William Ruto kuthikira mutongirwa murengo jwa Azimio ra umoja Raila Odinga kenda bakeba maandamano bakiuga nkuchanire gukojirwa gategate ka thirikari nene na ruteruregani na thirikari cirituma mirandi ya witi na mbere gachererwa na jamatureni ndaromba tubakare nthiguru baranirie nuntu inyara miu tukwariria bakirujaga jara ya tumbikika utubukombikikaria tukuromba tu president wetu bakare nthiguru na Raila baranirie ikenda economy yetu tikaragane kenda mantu ja tukwariria giraudine jomba kuthithika baba bakuleta mbara kenda Kenya tita mbere na maendeleo ni tukuigwa tuthuri muno na nikyo gituma wona twentereja Mount Kenya ira nyingi tutikwenda kugwata maendeleo tutikwenda kugwata maandamano nikenda tukomba gwita mbere na maendeleo twamuthurite na kiama kia Jubilee kira kindene Azimio lakini ona na wendi bwawe alitonyage kiama kina president ga Kenya Kwanza na nonto na ituje Dr. Mweti ni mwekithiri itukumurombete gi president wetu baranirie na Azimio kenda Kenya mantu ja tukuona bagikira shughuli ya kiongo mantu ja ituje maandamano jonte jenderete kinya maendeleo jara tweregirite ndene mashinan jatumbo tukinyira ni akaribara bogete bokuma kere thirikari nene ni bonete matunda mwanya ja mirandi ya witi na mbere kuma kire mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti thithiretie njira cietu ciakera na nyeirite ciakera maintenance aturugurite ofisi kuma na ndi guti muciari wetu ukauma jeta kuju kibandi meru kairi na birth certificate na death certificate bonde bakajukagia kaguru aretete DC egoji o South Imenti area teruterero mwaki kinya youth na iketie youth trainings iria ikoritanwa na baba inge ibojuritio Weso Fund nchi ikitengenezwa KK Mworoga Mara tumepata kazi kama youth unapewa kazi unafieka unaona pesa unanunulia familia unga we are happy na muthiene ni akaribara barombete mwingi kana atongeria bagatonyithia siasa mirandi-ini ya witi na mbere bakiuga mubunge wao kagita kana ewe kanya baritire ngugi ono kethirwa ugwe kinyo kethirwa nukuigwa nwe go support umenye kagita gaka twirungurwa thirikari ya Dr. Sandra Kimweti South Imenti kwa una ndi tiga gwikira maendeleo siasa no ntutuka twije mianke eje itano ekethira in fact South Imenti etetegeka ikethira yumete aria twire na yeta mbere muno itwebanirie siasa kenda tumba kuona maendeleo tumenye onoro ringere Dr. Mweti kura na ata muringere mujumbe wetu Daktari Sandra Kimweti igitarira mianke itano kwa tafadhali antu betu kinya ko thota muringere tigana na siasa igitara tonjonjavele ya kinyoka injanjira kulingana na maendeleo jara kona Daktari athithetie kuma muteo kiama wandini ya Bogeta East gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru weekend
Rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Uria wari MC wa wodi ya Gatunga Peter Mubiu norete wa Nandi kwiritanĩria buru kuthangikira wodi unikenda yona mirandi ya witi na mbere augite kuma thirikari cia matura ireda miaka 13 wodi uni akarireta kaya atezanirwe na Nandi ni batere kuririkanwa arite zakiri mambura za kuthambeta kanisene ya Kathanga chini. Paul Wakabithi na chotariria. Ikire rambe ya wakakanisa ya Katholiki ya Kathanga chini muthenya gwemthi kimba kurwana mubio burwana mutegi wa cianducho boya kurwana mutweri ende biburiku nuriku mwega atiambwireni ndakumena itauma ndare data Mugambi akiwa wadi ino ya Gatunga ati batiri gutiganirwo kimaendeleo batiri kureithwo ta kura kungi muntu gakiga sehemu noemwe ya Tharaka turi moyo Ndukwerano Koti Nteto chia yari MC Gatunga gware akuina rwimbo rwa mtu fulani tutibutethia yari gware akware Nteto na tutibutethia turi amwe lakini nkuona thaino njira ni kurutho kogua na mathaga mato aitoku atia twambe tucokie mugunyeni kidogo lakini mbure Tharaka nikaritio bwega sawa sawa utie muntu nomwe ugakiga wondi cietu iri 5 Ranga tutae moyo. Mwanka Gatunga iraithiru. Bora gwondire ingi 15 Tharaka nithi kuraithirua. MC wa ukabera wa wadi ino ya Gatunga Bwana Peter Mubiu akiuga kagoma kuma kagita gake mwankira mthi wadi ino yethiritwe gitiganagirwe nyuma kimaendeleo bateri ucetha mucetho wa ukoria mutwiri MC wa Gatunga nuntu ndi thirikari ni itorake mutwiri arutire antu ba Gatunga wera ira twamuthurire aomba 2022 tumucokerie aremwa 2027 bumenye bungi bakoruma mutwiri ti mutwiri akoruma na antu bagato tio twamuringire kura ndiwa napewa nafasi arute wera aremwa 2027 anuke aturutira wera bwega tumucokie nikenda tona maendeleo. MC wa Gatunga Sylvester Mutwiri akiuga kanyoni kari munyori wa mithuria ibara bandikitwe njoke bumeta kwa dini ino ya Gatunga na muno barabara wagira na bogiti gigi kia MCA bongo babu ko bakiuga ngai babo ugenda to cia Gatunga bari kugaita kamutegi na batauga bi Nteto ino ai bari kuinya kaita kamutegi cia Gatunga kagita kamutegi kwanza bathire bene ya ngabana bamwero yona ntimuntu ingondu antu wabwe mnde ibo bakwenda kuthikwira ngabana oyo no etimuntu na karibungi kana etagwa bungi bukenda ogwa nto beto kogwende bona tokiri madharam yaba tutokorie muno nonto natio tokaria baraba cia Gatunga tugwichire mwe ingabana agiri wonchokeria kamberi kari morena tende nonto tukuga aturie na kureta tractor ithatu akombera kureta tractor ithatu twaraniria barabara ira ikwendekana ndamuninkira cionde antu abunda mwira ngabana antu aba yaba ya kuthongira list ni ya barabara ichire mabobra twatanira kwa gwende bagachogia kuthongira mantu amu twina bokaire nkiripotera uru weekend kuma Nteto cia Tharaka bite wa Paul Gwakabithe Itana mbere na kurumira Nteto cietu inchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na Nteto nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurejo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uramenya college ire tongorete nthigurune ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vibs College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndituri na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa toge nikire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gishunshi kia 80% kiri aritobetu ni bakuthondeka mbeshi cia obongoa ciandikithi na rwa kiri intake ya September wigwatire free discount na gishunshi kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringethimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Ngechokera na Nteto nkuruki na rwa kirikuria mwana ndagitari ni akwarireria guchererwa kwa mwana kwaria na bore achari babati kuthithia nikenda gutethia ana bao kwaria na mpui. Nanda kwariria mantu ja speech delay. Speech delay ni ara withaira ana betu baichererwa ine kwaria. Nambuge uju mwana isiarwa ethairwa karija ja computer kana laptop itina software. Andito jatwa milundi na software ikyo gutumina rito mekira programs ekambiria na ndi corresponding command ira tumea nuntu kwena software ikiri ndene kana kwena program ande kana ge kanintini gento kia mbere mtu ati kuigwa ati omba kwaria na nuntu maana kuna kuigwa na wena badirite kwaria na gintu kimwe nakio ana betu kwi mantu jamo batiomba kuelewa ikiona mantu jara antu banene bakwaria ana banini batiomba kuelewa nontu ja professor kiara idia kana iritana kana ka baby class botere anwa nontu nandi mwana ora na ara level ya professor irina kana kaka na antu baire tofauti. No mona ndina kana kuga kana no karie nontu babu kwaria nyomba no kana komba gaikwaria nontu igakuona to kaiga kuigwa twana tungi tukiaria na nontu batu na tutumba kwaria language yetu ana ikiona uwe ngina ithe bwenenya auntie house girl in the house ukethera kana gate kwaria nontu babu mantu jara bukwari mantu je machua mono
mare bokare mantu ja business anga ngombe itatwirwa anga gutakara story je ukana kanini katiomba kwerewa mantu ja imantu je mbere we mono je far end atiomba kwerewa kokana komba kwaria nuntu batwana tungi na mbuge kana ikoka twana ituto kurugura ira kana ga kumantu ja kwari nuntu mwana arenda kwerewa ka language ja acha anguka imeinua leta fanya mwana ikiukejera kutha kiu yo ikarugura mwana oku no keja kuthana mwana oku na wote muikia kiana bangi ja society ra tokara mono ntuko iji no wethera antu ibo kara inyagi plot yemwe ukethera imagine ogobo kara plot na muntu for 1 year no tarara inyawi ije tawate te kwanda kana gaku kaso shiti na twana tungi no menya batwe ituto imanto ja maingi ana bateja u batu tuto imanto ja class nga mwana okwate karania na mwana fulani imagine dawo itawo kona twana nyatu icheza kana gatenda komenya nga class gia kana anga kana kaga class giko wita kona ko twana twendanire twambiria gusetha ituiganirwe batu nto banene ituto ijau anga uria anga ngarire itithagia anga ante aria noe oni anga de class gikari tigana na manto ja class actually twana tungi tutogagutetheria mwana oku kio kona baba ingena andi tore au twina na ba 3 years nyaba tiombo chi express mwana 2.5 years atiombo kwirora kwenda tinga kugwata gukuraia etho gintu akwenda kuoneria akareja bubu ni mwana okuigwa ko please batwe tina irane na litwe ni oigwa twa twina trend twina othu na ntobangi lakini ana betu tukabekera matira twina jo batu tanto banene rekeria na baku batangamane na ana bangi freely ibaraniri abo ibete kwao ibete bacheve kinyoke ja kutha gogo chitikite no tongi na barabangi be njere ngino okia kana ngina wa kana kana ngino okia kinya chetha twana twaku atiba gwatithirio okia akairi okia botemeri yes naro no bezero ntibio ndi nabio ndi rojo ketha ndi nabio kwau tugatuma mantu ja mweja tonya nyekera na betu to cost ana betu na ana betu baringite thwe na ana bangi kana gakuge kanintini kare kirigete gachethe na ana bangi gakarania nabo keta gakarania bo gachethania abo na gakarania abo ukethe withire mwana kuna ambiririe kwaria kwau mwana arugura wa kanomba kwaria riria ariki ana bangi indi akara wenka atiomba kwaria kingena kio kethera baba betu patiga instruction ki mware ngugi mwana wa kaumagara eta gutangamana na twana tungi na araome na kare nyomba umunekere remote na cartoon ana bamwe bambirire kwaria lugha ya cartoon yale na kana kamwe kama my friend kakare cartoon ine daike na miaka ena na lugha ya karaia niwe cartoon ukadhari mweke jaka kambira chikibichu ni machua richukia chikidubuchi mwana jore ya language une ya gwatire na ri story ya gumpa na akatheka wari ari imagine nkwerewa na ate akuga na atuba kumenya manto jangi jaga lugha ya kawaida kunke na kwera mutegeri okwatiri mwana oku murekerie ne tekirana bangi na tangamane na bangi ikenda akomba kwaria nethora mwana oku nawe na ambirie kugwata lugha ingi na ate kwaria muike kwa speech therapist ikenda omba gutetheka nao na ikenda omba gutetheria nikenda mwana oku akomba kugwata manto ja kwaria Rais wa FKF Nick Mwendwa na mwerekeria wa mitetho ya machukuru ni baruguritie mubango jwa gukiria mubira jwa maguru kire chukuru cha primary na secondary akiaria Mwendwa ugite bakajuka ya chethi barabara na bie wana kubokeria nkuruki kire machindano ja chukuru cha primary na secondary. You selected 2,000 schools.
Yeah, so it's really important. Today we train 50 from all the region of Kenya. So now all the counties, the 47 counties. So now from there, let's spread the program. Even without FIFA, with the Federation and the Ministry of Education, the program can run. So it's a very independent program. It's about giving skills to children. Giving skills to children from 4 to 14, and then they will continue. So the first year, and it will be integrated to the strategic plan of the FKF, and then it can be sustainable. This is a lifetime project. It is meant to introduce kids to football so they can have fun, enjoy, then we can pick the best in our other programs. For example, now we are having the finals of the primary schools. We will pick the best kids there. We'll have the finals of the secondary schools. We will pick the best kids there. From this project, 20 years from today when we are not here, me and her, there will be this program still continuing because people were trained. It's like me and you, we had teachers in school. But we also became teachers after those teachers went. That is what we are doing for the future of Kenyan football, because we have realized the only way we can compete with Senegal is to train our kids. So we are doing this in preparation for what we are doing to go up, to give them the skills by 18, 19 to compete with our compatriots. You need to understand that. But this is just impacting skills. For her, she does this only. Then as FKF, we have the other youth elite, primary schools, under 17, under 20, to progress this child mpaka Harambee Stars. Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV beta MAUREEN Kinya.